Anyang laki din! Oy, Kardaw, ingka man gumatang itiso ka. Ha? Ano? Isak pa mo tiipaon mo na bambanok ang nagapo dyan bangkag. Jak nga raw mapanawan na tilutlutwak, tamaksad. Nili na tiibaon mo ah. Lina, Apay aya. ingka man gumatang itiso ka. Ay nang itigatang ko. Umay mo alaan dito kusina. Mdarasam, tapno mangan tayawn. Lina, Saan ang papukis? kunak ayang agpapukis ka, dumagas ka laang matiti parlor ko. Apay ayan. Aga papuraa. Ay hala, nan ano day tarupam? Ha? Apay ayan. Pimo daw kamat. Ay na. Kunaklakit din no dakas di bakam. Urek lang nakigtuat. Agpiping matikulay day tapingping musika. Ha? Ay, pinmintasak ka di? Anya nga tin-apply mo di tarupam? Secret! Ibagam maten tapno isuman mati o sarap. Awanan di gusto mo dito parlor, isong agtugawak mo din, ah? Katwa na, aginana ka mat. Nagsasaro no dagiti pinukisa, ken minanicure ko itay. Sana bali ata ado mati kwartam nga iyawid mo inton madamdama. Nakita mo ta nagsarita kayo itay kanilina. Anya tinagsaritaan nyo? Apay, di mo nadlaw tirupa na, pipungo daw sika. Ah? Pimudaw ayamoy. Katuan, pimentas ni Lina. Agpiping to pa pingping na. Damdamagak nga ron no niya ti usaron na itirupa na. Ngam di namot kayat nga ibaga. Lina, apay nga ilisim na ita sa nga kalungkong adinangdang. Nauma mo ito lang ang sinsiday tinabagungan. Dak pinakitang siday ti pinaguungan. Agkakatila ti rupak. Taapay. Jay ay kapkabil ko dito rupak. Kontra na kano ti baguong. Ay, adula amin. Di mo pilitin. Saan nakitag siday ti binagungan? Anya ay nga men, di kabkabil mo di tarupam. Tauray lalo mablabaga na kita pingping mo. Uy, ada good news ko kan ka, Mercy. Anya na ita? Nagapo ka na chismis di taruhar. Katamo, hay! Istorya pay sa kanto agkatakatawa dita. Ada umay nga artista into no fiesta tayo. Ha? Asinong artista? Ay, di ka gugwapuan nga artista. Ijay Miss Gay? Matuloy aya. Day tapay ti good news ko kan ka. Karama na ka di kadagiti contestant? Apay asandak man lang nga pinakaamuan mo. Anya karaman ka nga ibagbagam. Ay na, nabayagin nga rapaap kong agbalin a beauty queen. Apay, nalipata mon, a 5 flat lang ti height mo, saan ka amabalin a makisali ti Miss Gay anya? Ay di ka man agsaw iti kasta? Nilina ati kasali. What? Katduhatan tumat lang amang make-up ka dagiti contestants. Saan ka di nakaragragsak dayta? Anya? Agprak-practice mo't amag-namag na nilina. Bakit? Sumali ka no iti Miss Gay. Adula amin dahil. Anya nga adula amin nga ibagpagam. Idi pa nga arapaap ko. Ti makisali iti beauty contest. Ngam ita, taada ti pageant dagiti Miss Gay. Nilina ti mangtong paliti arapaap ko ide. Mga pagkatamit. Kayso nga rin nagprak-practice tapno mga bak. Ay, anya laki din. Oy, Mercy! Girl! Ha? Apay? Ang dagpapukis. Ah? Ay, uwan gaya.
Kasla daw iti pampanunutom. Ay, nasakit lang tinakam ko niya. Anya ko man tinakabasulakan ka, tagsakit tinakam mo kanya. Saan asika? Apay nga rod ngagsaksakit tinakam mo. Apay anilina tinalada a contestant. Ah, rumbang kumasi ka? Anya mo nilina nga sakang lang arudan at dapat kubkubo na. Nauyaw ka gaya ma. Wen, napudaw yerupa na. Angam nagpatingga ti pudaw na. Nagpatinggaan na. Ije tingad na Anya? Saan na bagay tagbali na misgay? Tadayo amas na pinpintasak ng iso. You know? Awan mo't lang yung tricycle alumabas. Ha, Marcy, si kamot gamit yung nakatakder di talikodak. Agur uray kamot ka diti pagluganam. Wen, Long time no see Kumusta kan? mayat. Uy, amo? Dua kay kanu kini Rosa amang make-up kada kami a contestant. Ha? Pakpakawan. Ha? La, matinsamot aldaw mo ita. Talaga, Amadi. Iso asanak man nakasasarita. Ay, okay, sige. Pasensya ka na. Nakita ka ngamin nga agur uray mo't iti pagluganam. Mapanak mo't ngamin ag-practice dito auditorium. Kunam lano na pintas. Adan mo lang nagpatinggaan ti pudaw na. Ha? At ka di pagpagam? Awan! Parang kayo din dahil sumunga na tricycle, taglugang ka. Shoo! Merci. Sigapay lang diti parlor Tamapan ko man buyan nga agrampa dagiti contestant. Tapno amok no kasanok ida make-upan. Yala ko man simsimrukan. Ay na, saan ka kadimot akasta, Merci? Makikooperate ka kumamot ata at dakit nga ron papanak. Nagmalas. Tanakitak pa lang ni Lina ipardaan itay. Apa ay ang amin sakit tinakam mo kinilina. Awan mo ti amok abasol lakan ka. Nagloko mo tanda di Mercy. Agasam man ta, itis-tismis na kide na saan anapintas ni Lina. Sino ang Mercy na ta? Day agpukpok si di parlor a classmate na ide. Umapal siguro. Iso akastater aramida na. Ngam saan namot ko mga iwarwaras, ngayon istoryahan ka nagiti na tao. Boy ama, isugam ti pakaragsakan na. Kaya't dansa nga men nga isukumat ti contestant. Ngam kurang mo't nga rod ti height na kan maysa nakaluklok mag. Anya nga iti may bagay ka na make-up. Saan mo abagay ti simple lang nga make-up ta napintas kan? Dahito po daw ti rupa kay si istoryahan ni Mercy ang nagpatingga. Kasano man pagpadahan dahito Ay na, saan ka madanagan? Takabaulan day ta ti make-up. Ay, agyaman na Kan, bayam ka dilaeng dagiti istoryaan ni Mercy kontra kan ka. Madlaw ko, katandaguran na kanyak si ka. Wen ta umapal. Ha? Apay ko mga umapal kanya. Kat, adayong kami na napimpintas ka ngam iso. Napintas mat ni Mercy Nauyaw nga rod. Iso day ta ti madikan kwa na, naahapal unay. Bayam, agpatinggan tumot laang ti kinauyaw na. Ay katlas kan nga isa ganam analaing de kontes intun rabi. Hindi pa yan nakasagana at tatang. Ay sa nabali no saan ka amagabak? Saan mo una pang panunutan ang magabak ka anak ko? Talaga matasaan tatang. Tamas na pintas na kiti kalaban ko. Ay no apay mo't ngamin. Asim mali ka pala ang itiday ta akontes. Dahil ako man sigod a classmate mo ang Mercy ti si Mali. Tapno saan na kang uyawan, kan perpertin ka na kiti kaaruba.
Ay na, makitam lang kumati panagrampa ni Lina. Nagmayat si ka, kasla model, amag na. I don't care. Kunak nga rod kan kwa na, asimplen to lang ti make-up nga usaran kan kwa na. Tapno maiparang at talaga ti kinapintas na. Kahit kasan nga di po daw ti rupa na nagpatingga. Kat adamot make-up ah. Rupa nan sala ang mga minti na po daw. Saan ka man akasta? Rumbang kumamot a proud ka ah. Ta irepresenta ni Lina da iti lugar tayo. Ay, sa anak to asumurot ng make-up. Asino nga iti kadwak no saan ka sumurot? Agkita ka ti sa bali akadwa. Sayang, saan mo amabuya dagiti agkakagwapong artista? Ay na, maturog aklangan. Sayang lang ti oras kin panawin ko. Naa, pagpatinggan aya mo ti kastang ugalim si Kamersi. Anya lakit din aya. Ay agring kan lakay. Ne, nakaturog ak matay. Saan mo anabuya? Ti ano? Nangabak ni Lina. Ha? Ay, nalpasan aya. Nalpasan naturog kamot diti auditorium. Sayang, nalpas gaya mo. Ni Lina tinangabak. Ay, ikat, agawin tayo nga rin. Atain tayo maturog. Saan mo man adamdamagan ang ibagbaga ko ni Lina tinangabak? Saan na-deserve? Apain ako na masaan na deserve kat iso lang nga rodan tinangabak. Di mo lang maaklon kat. Nabartik siguro na kiti judges, Muloong da. Ha? Kasta ti panunot mo? Nagado ti mas deserve ang mga abak. Apay nga isupay laang. Saan na mo tabagay ti agbalin na misgay? Ay ikatan kan sakit din. Nagalas talaga ti ugali mon. Anya? Sa bagay, ado ti agreklamo a customer. Saan ka noon nasaya ti panang pokis mo katakwada? Ay nabangking di ulo da, Mabati ka magkadakwada. Saan na po no dayta? Dagiti pidpidik yoram, agsaksakit ka no ti sakada. Gaputasan mo unay nga ikatan nagiti ingronda. Ay na, da sakit da ti gout. Isong agsakit ti saksakad da. Kinapay nga itamlang nga imbaga da kita. Naurnong dagita reklamo kan ka, Mercy. Ha? Kan namin anok mo tan nga naibagakan ka sa saya atang ti trabahom. Anya tinaramid mo. Inyalang-alang mo laang. Ay, nagpatinggamat tan, ti pasensyakan ka. Anya? Saan sabatan nga agtrab-trabaho ni Mercy di ta parlor? Ha? Apay ano ba kamday tanana? Wan tarakitak nga min aglaklako laangan itinatang iji palengke. Ha? Kasano kumano pasamak tayo ta? Sapay awam mo nga ron ti gumatgatang itilako na. So naasiak, iso nga gimatakak. Ala, apay nga ta napasamak tayo takan kwa na nanang. Tsak mga ron amaw, mabainak mo't nga agsaludsod kan kwa na. Nagpatinggamot na ti panagtrabaho na di ta parlor. Umayak ko maagpapukis. Kalpasan ti panangabak mo, kas Miss Gay dito lugar tayo, umay ka nagpapokis dito parlor ko? Wen ni ko mamersi ti kahit ko magpukis kanyak. Ay, awanan ni Mercy. Awanan? Taping awanan? Inikat ko na. Umay ka ta siyak laang ti mang pokis kan ka. Hay, isumat lagaya manakita ni nanang ko dya palengke. Ha? Tindera itan? Rumpang laang dayjay kan kwa na. Kasi mo't tisigo da classmate ko. Apay kumakasyam, kat isunto ba ti manguyaw kan ka? Uray ata na nga bakak mo't lata. Nagalas ti ugali na dayjay. Kunak ngamin kan ka, nga amin adakas abanag, at dapating gana. Ala, umay kan, tapukisan kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag,
Dito'y drama tayo, ang lalaki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Ang lalaki din. Manong, kaya't kung ipakulot dahi ti buhok ko ita Christmas. Ha? Naumag kami na ni ti buhok ko aribanded ka. Kasi ka man, kulot man unat tibok mo. Napintas ka lata. Dahita ka man ako na akon, Manong. Napintas nga ibagbagam. Nakaangrag lang aro din iti buhok ko. Napintas ka ko ng langarudan. Alaki din, amo ka naawat mo ti 13 month pay, Manong. Ika naman mo ti pagpakulot ko iti buhok. Anya, Alamit din, Manong. mano aya? Oray, 3,000 laang mit Maminsan laang iti makatawin mo. Ala, ikan ka. Kano ka mapanidya salon aya? Ay, kano'y kanak ita, akit mapanakon. Excited ako na makakita iti lang kakulot ti buhok ko. Kahit mo asawan, mapang ka na ili ita, beshi. Wen ko mabeshi. Nakadigo sa ngaro din, oh. Sana all beshi. Ipa-curl na ti buok na. Ay. Siyak nga tamot aya. Kaanok nga tamot ang maipariban ti buok ko. Si Kaki Dimot, maipaker ko laeng ti buok ko, tada 13 month pay ni Manong ko. No, awan akit, awan Ay, sana ula talaga. Yun nga, mamat ti pagpariban ko. Barang maipaunat ko ti inang rag abok ko. Ay, kat mo na, beshi. Ay, katalangarot amare. Tapno saan ka ang mamalaman? Ay, nawan, inakon. Agkita kiti tricycle na pagluganak. Inak man nagkita iti affordable amang kulot iti buhok ko. Kasla ni Linda mo tinakita ka kasarsaritam itay mare. Ha? Aywan mare. Mapan ka no yiili. Kunan na siguro no agpaili akmat. Taggidan kami kuma. Ngam sanak mat amapan. Tawan mat ti mapan ko gatangan. Anya ngay kano ti mapanaramidan ije ili mare? Ay kat mapan agpa-beauty Amo mo tin Linda kat ay aywana na talaga ti buok na. Hasit na dayjay ka. Anya? Kayat mo asawan? Mapan na ipariban ti buok na? San nang ipariband mare? Ipa-curl na kano. Ha? Apay maibagay nga takan ko na ti curly hair? May bagay si Kaki Dimat. Adda ka nung amin di 13-month pay ni Manong na. Di mawad. Kat iso ti pagpakulot na. Sigurado day ta. Kalpasan ti panagpakulot na, kundi pag napagnamanan iji arubayan da. Irampa-rampa namanan ti kakulkulot a buok na. Si Kaki Dimat kumare. Iparibal mo man amin day takbuok mo Maalala ang nilakay ko ti 13-month pay na. Dumawatakmat iti pagpariban ko. Anya? Apay nilinda lang aya ti makabal nga agpapintas ita? Oho! Naimbag man ta na panunot mo, adito'y parlor ko ti Mayam Linda. Ay, nawin, ante. Naimbag nga rin sa anak na panigi parlor ni Maita. Ayun, tadi talaang matbangir ti ayan na. Oh, kat, anya ti ikastata di tabuok mo. Ipakulot ko kumaante. Apa, itapay lang, ma-imagine ko ti langam numakulot ti buok mo. May bagay ka di matlaang kanya, ante. Ay katuan ang mga numanayunan to, ba't ti agaram kan ka? Ni ante mo. Pudno ti bagbagak, mala, aginanakabiit. Isaganak dagiti agas nga usaron ta iti buok mo. Agkape kalata, tandamot ti kape. Sige, ante. Agyaman ako unay. Lakay, kaanom ang maala ti 13-month fame? Ikanak to man iti pagpariband ko.
Nilinda nga men, inikan ni Manong na iti pagpakulot na. Sigurado, kundi ramparampan tumanan ti awanan ba in abakla. Sigurado na ita. Among betin na kayang agasawa ka pasigada. Piling na mo ito. Feeling nan tumanan, kat isulaang tinapintas dito lugar tayo, gapo iti pa nagpakulot na. Mala, di ka madanagan pa kay. Tapaman na maalak ti tartin manpeg. Ikang kay ti pagpariban mau. Agyaman unay lakay. Apo, nagpintas mo itong detabok mo, ading ko. Siyempre, amanong. Kasla ka mo itong daldali iti langam. Ay namano, makigtot kan ano nakang ang raga akasla bakit tilanga. Ay, saan mo ay tulok Kat asino ay tinagpakulutam iti buhok mo, ading ko? Ijay parlor na anti muna, manong. Kasta ka de. Manungay ti singir na. Ay na, 4-5 kumaangam kapot a presyong kakilala. Ay ka natawara mo. Nagbalin at 3-5, manong. Na. Nagmayatan. Saan nga tang agsubli at agos iti sigot abok mo? Ay na, saan manong? Tawin ti palabsam, santog baliw. Nangina dagiti agas nga inusar na iti buko niya. Alangaron, agyaman ka kanyak. Tano saan agapo iti 13 manpeg? Saan ka nakapakulot iti buhok mo? Manong? Ay na, nakapimpintas mo tanda ta impakal mo abok mo, Beshi. Ay na, thank you, Beshi. Kulot man wanon na tibok mo, kat may bagay latakan ka. Ngam sa bagay, kaslasaan mo tamanay na yun ang titawan mo, Beshi. Si Kaki Dimot, Beshi. Anyat sikreto maya. Tapay akasla baby face ka matakalayon. Ay na, may salang ti sikreto, Beshi, anya. Kaya't mo amamuan. Ibagaman nga rin kanyak, Beshi. Barang naramida ka tumalabmat kanyak. Anya? Sika talaga. Simple lang, Beshi. Saan ko apang panunutin na iti problema? Kahit kang runaan na, saan ko apakibibiyangan ti parikot ti maysa a tao? Ha? Katuan, kasta lang, Beshi. As simple as that. Numero 1 talaga. Saan na makibiyang iti biyag ti aking biyag? Takasta ter aramidam. Ma-stress ka laang. Maging kulupot ang skin mo at magmukha kang matanda. Anya? Yes! Mare, adaman sa lutsudakan ka. Anya day tamare? Nadamag mo ka din ni Linda no asino tinagpakulutan na iti buhok na? E jay ka no parlor nga anti mo na ili. Ah, ijay gayam. Apay, mapangkakatimat agpakulot. Sana kagpakulot, Mare. Ipariban ko dahi ti buhok ko. Wow! Sana all ko nagmanlata. Apa ti panag ko na ni Linda, iso lang ti ada kabaulan nang agpapintas. Oho! Ha? No, ada 13-month pay ni Manong na, adamot ati 13-month pay nila kay ko. Ada intan ni Anton na magpariban ko niya. Nasayat ka din no kasta. Ket, kaano ka nga rod amapan? Inton bigat mo't laang, Mare. Masigurado ka na pimpintas to tilangak, kanti buhok ko, kalpasan ti panagpariban ko. What? Iso nga iba gamit ti Dayja Alinda, kabahan na. Anya lakit din. Anya? Kasta timbaga ni Puring, Beshi? Wan, Beshi. Kabahan ka na daw. Puuna yan. Anya laki din. Sa anak mo ta makikumkompetensya king kwana. Tapno ibaga na ti kasta. Wan nga rod, Beshi. Jak manamukan ko na. Kahit napangaro din ni parlor ni Antimona. Napansiguron Tana ko na namat itikalman nga itati papan na. Nasiyaat ka di. Tapno pumintas mo tilanganan no agpariba. Dalabat yan. Ha? Apay nagpariban ayakit pumintas. Buklang mati pumintas. Imposible mat ano karaman ti ropa na.
Kurak! Ay, sika talaga, Beshi. Pudno ti bagbak, Beshi. Sa nakaraman ti rupa na. Puutam da ita. Naimbag man tadi ti parlor ko ti imayam pureng. Wan amat, si kamot ang timona. Barang ikanak mat iti discount, akas kinilinda iti may nagpakulot iti buok na. Apay, ipakulot mo mat iti buok mo. Saan ante? Ang raglang araw din ti buok ko, alangan mat nga ipakulot ko pailaang. Ipariban ko. Ay katuon nasaya at mat, tanapanunot mo na ita. Kulayan tan tapno ad-adapay pumintas. Mabit lang, auntie. Ang mga saan ko nga afford no ribbon plus hair color. Ha? Apay mano, ti budget mo ay 3,500 lang, auntie. Mala, mabalinday tan pureng. No ribbon kan hair color, 5,000 kuma. Gam presyong kakilala, ay kat umdas day tan na para kaniyak. Ay na, agyaman na ka talaga ang timona. Ang alanga rod, rugyan yun tibok ko. Excited na ka makakita, iti lang ang karibandet tibok ko. Anya mo tan? Awan mo nagbaliwan ti ropa? Salbak! Nay! Apay nga, kasta mo tilangan pa kay. Ngunit mo natangay. Ha? Kaslawang mo, tinagbaliwan na Diyo. Nagparibang ka kaniwan no saan? Lakay mo! Makikita mo anaon na tibok ko! Kanakulayan pa yan iti light brown! Oo na yan. Asino yatin ang riban iti buo mo? Yan ti mo na araw! Anya! Iji parlor na tinapanak! Ay na, ibagbaga akong tipunaw. Awan nagbaliwan ti rupang pureng. Isulat ta mga isaw. Anya laki di, imalas topay. Anya? Siguro sa ngayon narami daw so radya mo na ti trabaho na Diyo. Kasla paraw pa umay. Unay mo tilamayan na dita po mo umay. Isugarod mo't lang ti pampanunaw taglakay. Alabayang, tamakangag kanya da dya bakay. Talaga kwarta lang ti kaya na Diyo. Di na pa'y simpa mo ti trabaho naman. Sayang lang timbahan mo kayong kwana. Kasama nagbalo ti rupam. Salbag kiday. Oh, si kamot gayam anton. Nagsapa ka man ngay may ti parlor ko. Agpapukis ka kaday. Agpapukis na. Amaw, sika pa muna. Awan serbi ti trabaho mo. Talaga kwarta lang ti kaya maw. Ha? Hey, kwa, mabit lang anton. Ada ka di parikot mo. Ay, kaya kaya! Tapna mo man niya. Timbayan ni Puringking ka, nagpariban na kayo, nagkapukan niya 13 mampay ko. Uli mo lang. Mama mo sir-serbi. Di ba nagbalo ti ropa lang? Anya? Anya ka nga niya. O ba nagbalayo ti ropa lang, wala lang arulan. Isulat na mga isaw. Kasla sana nariban ti buhok na iti na maiyam. Mabit lang. Tapno ang mamatan niya. Inaramid ko ti amin para itibok ni Pureng. Discounted pa. Kaputagam amo tayo kang araw. Lawlawagak lang Saan mat nga men, nakayat asawan. Ano yung parimban mo ti buok, ti asawam. Kat pumintas karaman ti ropa na. Anya? Buklaang ti pumintas anton. Saan ko apakabasulan no kalpasan ti panagpariband na kat aglulumbalat ta nagiti kamuro kas kadaan niya itirupa na. Aya? Kung naklaki din na naramid ko amin akabalak para itibok na. Ibagam kini Pureng. Yaramid na itiwagas tapno maikat nagiti kamuro na. Tapno sanda ka pagpabasulan. Nagpariband kat buklang ti pumintas. Saan nakaraman ti rupa kanugalay. Mawa naman tam! Nalaki din! Funny. Ew! Nakababaig. Ha? Anya man ang daita busy. Di dyan man nga, Anton.
Agasam man, napan yung parlor na Antimona. Pinagsasawan na. Anya? Kunana ka no, ngawan sir-serbi, ti pa nagpariban ni Puring, ken kuana. Tawan ka no, at nagbaliwan ti rupa na. Anya laki din. What? Kaano? Hindi kalman. Ay po na yan nga, Anton. Konsentidor mo yung asawa. Diyos mío, Marimar. Makakatawak laeng. Tatipanag ko na siguro na Anton. Kat no, agpariban ni bakit na, pumintas karaman ti rupa na. Agaraman mo ang Anto. Pumintas at ibuok na. Ngam ti kamuro kas kadakders iti rupa, kat agtalay na idlata. Ay, naturirit latta, magna. Nakababay laki, di na tayo naramid na. Nakababay na talaga, Beshi. Pirme, Beshi. Ay, saan nakalis-alis yan si Kapureng? Ha? Apay, asaan mo nga imbagay di may ka di parlor, apati kumaday tarupam kat prinantsak kan kinulaya kon. Anya? Nagalas at talaga ti ugali yung agasawa. Agas man ti naramid day jay nganton, may di parlor ko kasi tinapan na imbaga? Kuha, nana. Ti panagpariban, buok lang ti pumintas. Nagita kamurom kat agtali na aglat ta. Agusar kamot ngamin ay ti mabalin a pangikat mo. San atila pagpabasulan niyaw? Kwa, pasensya ka kuman, Antimona. Ay, pasensya. Nagpada kayo iti ugali ti asawam. Di kay amo ti agbaen. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.